Nigoreka ngu omukazi ogu ayisiriba omulingo guri kutinisa na bwanyuma nawe niko abataka kumuzaho nawe bakamwita nyaferi ugo mwana wanje hano byangwerire bamwita mukazi amutemire reba ryaho mukazi nawe bamwita ngeno murambwe umukazi bagutwara ati murango kujyana no guhiga Wonka mutemire tinkumanye cha mutemira muzirize gushakini cyara mukoriye Justin Chotungire ow'emyaka 34 nagambwa kuba isiriba gumikiriza ntagenda Amosi bwanyuma yo kumutekatekaho okuba yakozise sente ezi yakozirari omahanga g'abaharabu okushwera omukazi wa kabiri Nkangu akashwera konka tisho akabagira heru yamwima sente yagubona zitechera baramube umwana kuyahezire yaje ati mwana mukazi akazaheru utakinyenda kanonde kikazi ndakine okurigirira abanyabuzare Justin akashabo urusako rugariba okugira ngo azaheru aze gukora ku maremi yake 2 kandi akanasindika sente ari kuzimuhereza kugura itaka kugira ngo aharagarukire ashange yayombekire bitwiyagire kugaruka yashanga ngo mushija akombeka kandi yatasya omukazi wa kabiri amusazarati amusharikeke yamusharati amusyamba Batu yambasazara asazarati amusyamba Omukazi obire yayekorire sente ze ni chitushashize cyatutangaza ubwabire yakozire sente ze kandi yazishiza umushija yashangire yashuyiro ndijo mukazi abire naza kugenda akora business ze ayorera habana konke kinte cyo chitushashize kandi cyatutangaza umuntu kuzoko kahendekere sente zikakuburira no mugasho ogunagamba kuba yashabiriba okugira ngo anageho mukazi wa kabiri ni kwiba kwanga ekintu ekiri kugamba kwa cyamutabuire na bwanyuma katandika ku rukorukwe orwo kumwita Agency ni mpango ware mwa eka yawe ware byakurema kwata umuhando shore uzikore byawe koro ine sente zawe waze korra heru ori omucyara ekikuza kujama kwita baro kwita mushija nenshi ahizoba Elia mwitireho nikigamwa ngo omushija rugire omutabire agire akuruga kuhinga niko kuzo munju ahakitanda akahumuraho obwo omukazo ndije ari kuteka cyamushana bitu Justin nagamba ko bayizire akataho munju akakoze somusyo akamushara maraka bitu ori murumuna wo mugenzi owamenya katukamushaba Julius nagira ngo obwahati omushijogu oyisire abire najunana omukazi we eshonga ezitayishire ari kugira ngo ogwakana musinikira sente okugira ngo abase kuguritaka unkeje kuza kuyaho busasi bwo kugira ngo ayitenka nkiba akiza kujashangiba yashuro ndijo mukazi kunkanyo wenka mukuru weye kandi obire na yakire sente zabo ka family member sente ogwo mukazi umusigazi tararire hono siringi rwigana rweye sente zona zikakora ibyo mukazi yabena ndakukora nagira ngo Justin akasindika sente ziri hagati y'emitwaro 8 n'emitwaro 9 ezi yabire nakozesa okubasa kugura itaka omukacho Ampale Trading Center aho babire bine n'amaju agataka hwire kabana sindike emitwaro 8 na mukaga ubundi 8 na 8 ziri hagataho ateze sente nizo namugurireho poroti nkajigure mwe n'icweka kandi kongera tukajombeka ubwe hatenzu nura kwiya yahwire ino rwigirwo misho hamwe na rugwe nyuma urwagate nirwo yabataka cinjire na boys quarters nzo yataka cinjire hamwe no kutera blast Steven Ruganzana oriche ya person wentebe ya kashatu owegomborora eyishongorero nagira ngo ababiraba abari mu chairman bona ni batondozi bwa polisi okugira ngo bayambeho ahabibireho nagira ngo ebikorwa nkebi byeyonjire ahabwa mara ari kugira ngo guno muntu w'12 okwitwa omubwire bw'emyaka 2 abo kushanga ngo abantu nibanywa mara mnonga ati tubara abantu bashika 12 abari kufa kandi abo butabanguka abakazi nibeta bashirija babo n'abashirira beta bakazi babo so kirengeserize kandi kibiri cy'amano mnonga so tuyonsa kora yo community policing kandi abo twakoze n'endijo konka ecyo ni kireto munonga abantu kumwe munonga marwa munonga amarwa gecyari ecyo karengiserize nabanywa ubutata abafire basigireho abana bashatu kandi na no mukazo ndijo nawe ayinenda